Abana bo mugenzi Ahmed Mukongo nabagira ngo mu mwaka gwa 1994 abakungu ba government bebembiro John Patrick Bwenje bakaturugunyishe bo Ahmed Mukongo batwari itaka ryaabo kifuba ukubara nyagire ubwembezo bwa yupiso kubize karinya gakifuba niyo nkando kandi kantar mwana atakubura kwiteza nkanyitegereza hati itokwiza kwetumbu ito kareba akwantu eje kanisa ntujatana umukono gwa buriyo nakunu naho twantu watana na itaka umusango kugwa ko basinga bayombekiremo bizimbe bayombekiremo umbutahikire tuza kubagira ngo biheme bizimbe byabo ito tugarika nitaka ryito Muzeyi George Tindaburize urumuranwa w'ishomero rya Mashonga Primary School azire ngo itaka rikabarira rya Ahmed Mukongo abandi kandi kubarugiremo kindi kumanya ko kubagenzi beitu eitake n'umukadi ryabo rya Mukongo nyonka chairman LC1 abataka narakushobora nyonki jya mukujyamu nafurukiramu hari member jibe abataka bamwe bajya ngo itaka rya Mukongo bakambinga abandi bajya ngo itaka bajya ngo Mukongo kubambingireho chachi ya mushishora sente izi ebihandi kw'ibitarazenta ebintararibi abeka ya mugenzi Ahmed Mukongo bakatware kanisa hamwe n'ishomero omukoti ya LC1 omushango gwaremwa kusharwa nuko kugohereza LC2 aho kote shitamirizo bari yanyuma abazi Mr. Chairman kandi mukuzuruzi ubona gwita kaneriya kongana nyenda kumanyisa ngo umuntu yabaye no kuzuruzi endagano njine eroho konka tiyabasa kuba ngizo we so eshonge yibayo reka bagira ngo endagano uko kubakigamba ngo ajine takazireki takize bane benda ebiro bane bashabiro binda bane bashaba ebiro mushango konka koti yabaha kushikebiro 15 twayitegerezana ahabo kugira ngo babase gukora ikubasi kacone baturekere obhamo gukoreka ngo yitakere bahonde ryabahi nerya aba nabantu abatwire hamwe eje institution eri hati institution y'umuntu nyoni nzira ngo ekikuru munonga no kutunga the rightful owner and the rightful person ashime kuba arumukama w'ikintu then tukatunga uburinganiza abana bo mugenzi Ahmed Mukongo bazire ngo nibende kanisa hamwe na government bigishomero ryabo mu itaka ryabo batandike ko rukoreza